Ukoliko planirate da pokrenete svoj YouTube kanal ili da saznate koliko vaši omiljeni YouTuberi zarađuju, na pravom ste mestu. Ukoliko ste u potrazi za dodatnim načinima za zaradu na vašem postojećem YouTube kanalu, bit će reči i o tome. Ako očekujete da ćete dobiti odgovor na pitanje poput kolika je zarada na YouTube-u na 1000 pregleda, onda ovaj video nije za vas. Ne postoji način da vam neko kaže tačnu cifru, ali možete znati okvire. Prostim rečima, zarada na 1000 pregleda može da varira od 0,1 do 4 eura u zavisnosti od mnogo faktora. Ti faktori su država iz koje pregledi dolaze, tip videa, cijene određenih reklama, prisustvo ad bloka i sl. Nakon gledanja ovog videa dobit ćete približno realnu sliku o tome koliko se može zaraditi na YouTube-u. Također, bit ćete u mogućnosti da napravite predikcije za budućnost ukoliko planirate da uložite novac i vreme u svoj kanal. Prelazimo dalje. YouTube algoritam pravi razliku između video zapisa koji večno ostaje ispod 500 prikaza i videa koji ulazi u trending. Konstantno dobija komentare i preglede, čak i nekoliko godina nakon što je objavljen. Drugim rečima, to je razlika između zarade od 5 centi na video i zarađivanja stotina, odnosno 1000 eura. Idemo sada na sljedeći deo videa. Zarada na YouTube-u i kako uopšte ući u YouTube mrežu. Da bi uopšte pričali o zaradi na YouTube-u, a da pri tom mislimo na novac koji YouTuber ili muzička zvezda dobijaju direktno od YouTube-a, neophodno je da isti bude član YouTube mreže. Većina YouTubera i muzičara koristi AdSense, nadam se da sam dobro izgovorio, za naplatu svoje zarade na YouTube-u, ali to je možda i najnepovoljnija varijanta. Naime, AdSense uzima čak 40% provizije od ukupne zarade. Na taj način stvaralac sadržaja gubi gotovo pola onoga što zaradi. Međutim, nije moguće individualno sarađivati sa YouTube-om, već je neophodno naći pouzdanu firmu koja ima ugovor sa YouTube-om. Baš iz ovog razloga veoma je bitno izabrati pravu firmu koja će ponuditi najbolje uslove i ispoštovati stvaraoca. Drugi deo videa. Na samom početku moramo razgraničiti jednu stvar. Postoje različiti tipovi zarade na YouTube-u. To koliko YouTube plaća je potpuno različita stvar od celokupne zarade koju YouTube stvaralac može da napravi. Dakle, YouTube reklame su samo jedan vid prihoda za YouTube stvaraoce. Važno je znati da broj YouTube pregleda nije jedini faktor koji utiče na zaradu. Važno je znati da broj YouTube pregleda nije jedini faktor koji utiče na YouTube zaradu. Mislim da sam to već rekao, nisam siguran. Ono što svako treba da uradi jeste da monetizuje svoj kanal sa Google AdSense. AdSense prikazuje reklame na vašem YouTube kanalu, a vi dobijate novac svaki put kada neko odgleda ili krene na tu reklamu. Ovo je zapravo i najjednostavniji način zarade na YouTube-u. Neki od najpoznatijih YouTubera na svetu zarađuju između 5 i 10.000 dolara dnevno samo od reklama svojim kanalima. Da. Ovo je najbolji i najlakši način zarade ukoliko imate već izgrađen i posećen kanal. Također postoji i opcija sklapanja privremene saradnje sa nekim brendom ili javnom ličnošću. To funkcioniše tako što vam brend ili osoba plate da se njihovo ime ili proizvod na kratko pojave u videu. Ovaj tip zarade je više svojstven YouTuberima jer je adekvatniji za kanale koji nisu isključivo pevački. Više o tome možete čuti u drugom delu
ovog videa. Zarada je usko vezana za angažovanje gledalaca na samoj reklami, odnosno na to koliko ljudi koji gledaju video zapravo klikne na istu. Angažovanje znači kliknuti na reklamu ili je pregledati duže od 30 sekundi. YouTube reklamama se upravlja putem AdWords platforme. Oglašivački mogu da izaberu CPC, mislim da sam dobro izgovorio, ili CPV, nisam sigurna da sam dobro rekao. Dakle, postoje dva tipa oglašavanja. Idemo u nastavak videa. CPC je kada oglašivač odluči da plaća po kliku. Dakle, ukoliko određena ključna reč ima CPC u iznosu od 3 € i neko klikne na tu reklamu, oglašivač će platiti 3 €. Ove tekstualne reklame iskaču na donjem delu ekrana tokom samog videa, a takođe se mogu pojaviti i kao iskačući prozorčići sa desne strane. CPV je kada oglašivač plaća po broju pregleda. Jedan pregled označava da je neko reklamu pregledao duže od 30 sekundi ili polovinu cijele reklame u zavisnosti od toga šta se prvo desi. Ukoliko oglašivač odabere ovaj tip oglašavanja, gledalac će moći da klikne i 50 puta na samu reklamu, a oglašivaču to neće biti naplaćeno. Da. Nastavljamo sa ovim kao poglavlje. Količina zarade drastično varira od lokacije sa koje pregledi dolaze, tipa videa i same popularnosti tog YouTube kanala, pored još nekih faktora. Na početku smo razjasnili da YouTube reklame nisu jedini vid zarade za stvaraoce na YouTube-u. Pored reklama takođe se može zaraditi putem sponzorstva, odnosno plaćenih saradnji. Zapravo, velika većina YouTubera i blogera se oslanja baš na plaćanje saradnje. Ovo je ono na šta ljudi misle kad kažu da se na YouTube-u lako zarađuje velika količina novca. Istina je da je ovo dobar način da se zaradi veća suma novca za kraće vreme, ali daleko od toga da je lako. Treba izabrati pravi proizvod, stvoriti kreativan video koji će prezentovati isti na najbolji način i navesti gledaoce da ga kupe. Prelazimo na poglavlje plaćanje saradnje kao vid zarade. Ni kod plaćenih saradnje nema nekog pisanog pravila. Zarada je vrlo individualna i zavisi od mnoštva faktora. Ti faktori su vrednost proizvoda koji se plasira, CTR, mislim da sam dobro izgovorio, stopa konverzije i naravno od same osobe koja plasira proizvod. Kao i kod reklama, gotovo je nemoguće predvideti zaradu od plaćenog oglašavanja. Grubo govoreći, taj tip zarade može da varira od nekoliko desetina do nekoliko stotina € na našim prostorima. Treba imati u vidu to da YouTuber koji se bavi recenziranjem nove tehnike vrlo verovatno imati bolje plaćanje saradnje od ostalih YouTubera. Samim tim što je tehnika skuplja od, recimo, kozmetičkih proizvoda. Mada veliku ulogu igra i to koliko je sam YouTuber uspešan i poslovnim pregovorima. Kod pevačkih kanala je situacija dosta drugačija, budući da je njima
monetizacija glavni izvor zarade kad je YouTuber u pitanju, nije toliko teško zaključiti kolika je njihova zarada na YouTube. Javnim ličnostima je davno postalo jasno da je kupovina YouTube pregleda zapravo sastavni deo svake dobre marketinške strategije i da kupljeni pregledi mogu doneti mnoštvo prednosti koje vam ni najbolja marketinška agencija na svetu ne može obezbediti. Sve u svemu, zarada na YouTube-u nije laka. Trošak vremena i novca na opremu, editovanje, osvetljenje, studio ili adaptaciju sobe za snimanje i slično nije nizak, a sam povratak investicije neće stići brzo. Ukoliko smatrate da imate potencijala za ovaj posao, krenite s onim što imate ili pozajmite neophodno za početak. Ako zaključite da je to ono čime želite da se bavite, uložite u pomenuto i budite strpljivi. Ne očekujte previše u početku, ali ne budite skromni u svojim željama za budućnost. Ljudi, to je bilo sve od ovog videa. Ja se nadam da sam vam nešto rekao što niste znali. I to je bilo sve. Ćao.